Sunbury House, Zora Marisol, Kotak Secretariat, Treasury Square, hay kan? Om Mayorat, Baban Gate. Vậy nào, lúc không không thì ngô cái gì? Ông tù cái gì lúc á? Ao ruộng tù cái gì á? Cái ao ruộng mình tài chuối tù số biển nó phát không à? Treasury Central Way mẹ anh đi á? Anh tổ lắm mà cái ao ruộng làm tù ra hi. Lâu ít em lô kia là tù nào số biển à? Cái ao ruộng làm tù mình ao quy tù lên, làm sôm luôn. Central Surkarin di Felrose itan sabang patina pathuna Manipur Zohnahthlak chia te chunga meitei nun rong che dan hi patianga kan demani patiang Manipur na to kawngzawh su patianga kan ome patiang in so far so hi practice of all practice kita kan awal di sana tapi nabi cepat atau tahu tidak di sini dia Manipura meitei di Pura meitei ketianga unaute di Manipura meitei di Pura meitei saring Manipur namle namikar boedehi ketianga Central Surkarin Tirerose Indiang Manipur namle namikar boedehi Central Surkarin Tirerose Laring Manipur Zohnahthlak chia te chunga meitei nun ro takacher dan hi katianga nu ho khan lo tu thol tu so kan te mani thi kha to mai ya ati ri le ti ring da wa Manipur Zohnahthlak chia te chunga meitei nun ro takacher dan hi Pandemani Chuan ato pera izong thangwan izong pa hok kan awang thito min mei chi mi lo puyang Manipur orang tu lo sam su Manipur orang tu lo sam su Chuan a English version kan practice yang Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, and supporter of unlawful activists, Chief Minister of Manipur, katianga, we condemn iti mayang. Juan, the perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur, katianga, we condemn iti mayang. Juan, central government resolve the cleansing ethnic movement in Manipur katianga now Indian Juan atopnan so ethnic in Manipur katianga we are with you amal tete kan suyo Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, and supporter of
unlawful activist Chief Minister of Manipur katiyanga we condemn ini lang ipo kasi ano masuk ko very good ayo Mr. Biren Singh the vicious brutal unsupporter of unlawful activist Chief Minister in Manipur we condemn the perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur katiyanga kahatukan ngay ektong kumatrek suwayin we condemn katiyo the perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur Juan Central Sarkar ang kangen na Central Government resolve cleansing ethnic movement in Manipur katiyanga now at ito po lang kay Kerito Central Government resolve the cleansing ethnic movement in Manipur now So ethnic Manipur, we are with you. We are with you. We are with you. Hello, man. Kumain, naklian mo ya. Kan lamay dyan ang bagin. Kan siya lang di kan ringlatan ni. Jawan jalan pa. Indo na jalan pa, Indo na niya. Na jalan pa, tani din wala yan. Ine na kanunin lan karle eh. Itil di kay naraw puy taksun. Lamba kan Zohnahthlak. Manipura kan Christian unaute lang dir sela. An lama chan selang che. Israel pa talamay chan chuan en mainan me thelo. Lamba ato pa chuan an ding chuak ta le ku. An ni boy lamba ding chuak em di kan ring tlatane. An chunga ro rel tu den dik ta ro rel thai tu rin. An khen lung soi ning la. Soi che la. Amaro chu foina hian NGO coordination committee te mala platingai chang thiama Manipur anga thu chuwa siam le mala pop hi afu berlo ti khia in su theini se kan du tak zek ani an mamo te fia sakin itan pui zero tu chole chome te an mamo a frontline ani ti te eile bar ko har sa takin an koma chu mai ni la vin kong kham khangin sil le fen tur de an mamo helai ra kan mai ba ka tu na har sa ta to kan unaute hian ei tur kan nei chung chu in ngei bi lowang min ti ani kha tu na sa ta an to ve la nang le ke hian nge kan ti ve do voina tha le sung senga kawngzawh tura lo thok chhuak zong chok te ba ka in lama
changa min lo thir tu zong zong te chang ruan le zualin in sui kho mila kan una te tan hian kan thei to bi chwa ze lang mu ti in karon som chunin o nang kan lang kan pathian ti ra min sange ways of detaining other human beings
alone women. We strongly denounce the weaponizing of sexual assaults on women to spread fear and terror among the target group in Manipur. We also truly disheartened to see the forced migration of women and children to the neighbor states as well as the rest of India. It is our prayer that the displaced families can return safely to their own homes in Manipur and reunite with their families. We strongly condemn the concerned government for undermining all these incidents by not taking any measures and instead flaming up the fire to kill our fellow citizens and burning religious places in nullifying the Constitution of India and the law of the land. Lastly, this is what I have to say, or I should say, we urge the citizens of India to stand in solidarity with the women in Manipur. Thiên lùng choang dâu phà chul khăn choang khéo khéo tu ma in tha tham thei kan om love in sun khom le zai re lango te la kan som don ya a kan in ring in sun ko le zai re lango unaute in dam dang lomo Rinong na tibay indong taye Tilung tu kawngzawh te
Central Sarkarin ire huai rokse Antidonia Manipura namle namkara inti buai nahi Central Sarkarin ire huai rokse Kandemani di Kawngzawh Manipur Zohnahthlak de chua mấy tỷ nun rò hậu chế đà đi cần ôm tin với thung cần tì ruột cần tì non hal donia Manipur Zohnahthlak tu lâu giáng su cần ôm cần ôm cần ôm Tuna English version. We condemned Yachan Maitu Rani. Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, unsupporter of unlawful activist Chief Minister of Manipur. We condemn! We condemn! We condemn! Panina Chuan. We condemn Thaukan Kawngzawh Donia, the perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur. We condemn! We condemn! We condemn! Right now, in Kawngzawh Donia, hey boy boy thum respected central government resolve the cleansing ethnic movement in Manipur right now! Right now! Right now! Tuna, we are with you in Kawngzawh Zone ethnic in Manipur. We are with you. We are with you. We are with you. Ato peratan peace voi thung kantinon le donia. We the Mizos are peace-loving tribe, and we want peace. 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 Hello, man. Rin nôm na chi bay in dong thêm Chin lung chung khát dâu răng che về là mi kê In suy khom lên dài rê lăng hu Ô chăng lệ thar tiên e nghe cất lăng lê unaute handon non le te khovel unau nam dang sia tir zelin kan ni na chung pathian ruat sa ang khan in sui khom le zai re lang ô chăng lệ thay tiếng anh nghe cắn tiếng lên
na chibay in bukang le Chinlung chu phat zo pa kan ni sherin in sui khom le zai re lang u o thang le thar ten enge ta tiang le Ilo trong trai rùa lăng ư Căn pa Và nà mê In zavai chunga lom thu kan se